Alhamdulillah kok akhirnya kita syuting di tempat bagus juga ya. Iya bro. Gue jadi terharu kok. Oh no. Jangan nyanyi bro. Nyanyi gimana kali, gue lagi nangis terharu. Terus kita mau kemana bro? Biasa, Malak. Bro, kalau di sini kita aman ya dari preman yang suka malak kita itu. Duit gua gak utuh 5.000 buat seminggu ini, 5.000 nih buat seminggu ini, pakai seminggu gua. Yang penting mah kita aman dan tentram. Iya orang Malak di dia, bakal nak ayah kakak dede wah. Mual, kok diracun. Benernya, ayah mau becek dong kamari dijadikan perkedel. Oh, tadi ya piting eta mah. Cing 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 cing. Yes, yes. Yes ya, oh. Cing. Dar lah ya. Cing cing. Oh, eta beneran kucing dia. Oh, pecah preman ada di beset taruh seeng no. Nyemuni. Mana bos nu dipalak? Gua ya tadi bolak deh, serius. Oh no. Malak si nanggung. Emang dewan nih? Enggak. Tolong mau tadi ya. Kok, kepung. Takol euy. Woi. Ampun Bang, ampun. Lepat ke mana dia? Kok, pala kok. Woi, duit. Teboga. Tuh. Bos, gantian palak bos. Ampun Kang, ampun. Abdi teu boga duit. Bohong dia kamaring sing ngajol beas. Satu nu boga duit. Tuh kamaring geus ngajual kalapa. Kalapa Nyan dia, nya anyar. nyan dia, nyan. Nyaan urang mah. Hei, dia akan jual kalapanya. Henteu Kak. Jadi kamaring keurnya lumbat. Tuh, nu belian kalapana gitu. Itu nu loba duitna mah. Nyanda nya. Mun dia bohong, disalumbat jeung disuyugeun dia kuai. Tuh, eko. Lawanan. Benang dia. Kok, kakak dia temu kok. Kakak. No. Ampun kak.